Menjuah-juah nande bapa turang rasenina, mari kadake si pelajari Mazmur guna wari Jumat kenca wari Minggu kedua kenca Pentakosta. Mekap wari raya pusuh si serta badia nu Yesus. Jendai buat kami nada dasarnya do sama dengan C. Do la sol, do la sol, si re do, sol si do sol sol si do sol la sol fa mi, la sol fa mi, do si do la sol si re do. Tuhan kam kap nganca sumbulau kagaluhan, dibatakap keselamatanku, man bana aku ernalem maka aku lambiar. Tuhan kapsi mereken kuasa, ras keriahan man bangku, ia kap keselamatanku. Bagi lau si malam, mereken keriahan man kalaksi muas. Bagai pe bangsa di bata meriah ukur, tupung di bata engkelinia. Tuhan kam kap nganca sumbulau kagaluhan, rahmawarina magakam rendenindu. Katakan bujur man Tuhan, lebuhlah ia pindo penampatna. Beritakan man bangsa-bangsa karena perbahanana. Turikan uga belina di bata. Tuhan kam kap nganca sumbulau kagaluhan, rendelah muji Tuhan arkiteken perbahanan nasimbelin, bahan maka kerina doni megi berita Arsurak ras rendelah o anakku Tasion, dibatasi badianu Israel tuh mulia. Ia ringan di tengah-tengah Tuhan kam kap nganca sumbulau kagaluhan. Haleluya. Nomor siwah 157 nada dasarna do sama dengan G. Mi sol la sol do si la mi re do re mi do si la do re mi. Haleluya, haleluya.
maka isuruhna anakna gelah arah ia kita perdamaikan ras di bata alu ngalemi dosa-dosa anta. Haleluya, haleluya. Selamat berlatih.